Elura hondartza. Gustatu zitzaizun? Zergatik. Port Hacking ibaia. Zer sentitu zenuen han zeundela? Hau da euskaraz. Elura Beach. Did you like it? Why? Port Hacking River. What did you feel when you were there? Adibidez, zer sentitzen duzu Port Hacking ibaiaren lasaitasuna nabaritzean? Elura hondartzako haizeak zer iruditzen zaizu arnaz hartzen duzunean? Horrela, leku hoiekiko emozioetan zentratzen zara. Okay, repeat those questions and translate mid-sentence to English as you go. Ados, zer sentitzen duzu Port Hacking ibaiaren lasaitasuna nabaritzean? What do you feel when you notice the tranquility of Port Hacking River? Edo, elura hondartzako haizeak zer iruditzen zaizu arnaz hartzen duzunean?